It's Mega Great Sound Vuma FM 5 minutes before Mzogologo Vuma FM breakfast ngalesi sikhathi ngisuka sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje bamba sengiyavala Ngicela namhlanje ivesi elilodwa nje bese siqala usuku lwakho namhlanje on a Wednesday nanti ivesi engicela ukushiya ngalo namhlanje incwadi uIsaiah 54 verse 17 No weapon formed against you shall prosper Asikho isikhali esenzelwe wena esiyakuphumelela Ufuna ukuhlala lelo verse eksene uqala usuku uphuma emsebenzini namhlanje uphuma ku interview namhlanje uphuma uyobhala namhlanje nanti ivese ekunikeza lona asikho isikhali esenzelwe wena esiyakuphumelela ayikho impi abukho ubuhlungu obenzelwe wena obuyophumelela zonke ke izinto obhekene nazo zonke izinto ozilwayo empilweni yakho uthi uNkulunkulu angizokutshela namhlanje ekseni ukuthi leyo mpi ebhekene nawe lolo sizi olulwayo empilweni yakho angeke luze liphumelele ukuqeda impilo yakho lezo inyembezo suyikhalela isikhathi eside asikho isikhali esenzelwe wena esiyakuphumelela kusho ukuthi ayikho impi oyobhekana nayo yakwehlula zonke izimpi eziyofika empilweni yakho lonke usizi oliyofika empilweni yakho angeke luze lube namandla okukwahlula nokunqoba ngoba uNkulunkulu ukushilo lokho ezini lakho wathi asikho isikhali esenzelwe wena esiyophumelela kusho ukuthi khona ziyakuba khona ikhali eziyokwenziwa zizohlasela impilo yakho zizofika zona impela zizokuhlasela zizokushaya kodwa kumnandi ukuthi noma zingafika lezo zikhali kodwa angeke zize zikunqobe angeke zize zikwahlule zike zifike ke ikhali nasemsebenzini zifike ngabantu kanti nje bayizikhala benzele wena abazama ukukuhluba nokukuhlukumeza kodwa angeke beze bephumelela kuyenzeka ikhali zivuke nje nasekhaya zivuke nasemshadweni wakho kodwa kuzona zonke lezo ikhali ezikhona akukho nesisodwa esiyakuphumelela esiyakukwehlula ngoba uNkulunkulu usithembisile ukuthi asikho isikhali esenzelwe thina lalela ke zizofika ikhali ezenzelwe wena hayi ukuthi ngeke ifike zizofika impela bazofika bekuvukele impela bazofika bekulwise impela bazofika bekuthuke bekubize ngamagama kodwa ngiyacela ubambe lokuthi noma ngabe seyifikile ke lezo zikhali ezimiselwe wena ezihlelele wena kodwa yazi ukuthi angeke iphumelele noma ngabe uaccuswa ngezinto ongazenzanga noma ngabe kuthi uaccuswa ngezinto ongazange uyikhulume kube khona abantu abakhuluma izinto ezithile abathi uzenzile yikhali nje leze ivusiwe ezimelene nawe kodwa ngeke zikwahlule noma ngabe isikhali songawutholi nje umsebenzi esivusiwe simelene nawe kodwa leso sikhali leso ngeke size siphumelele ngoba uthi uNkulunkulu eksene asikho isikhali esenzelwe mina esiyakuphumelela ngiyafisa ukuthi leli verse ulibhale na ku status sakho uthi asikho isikhali esenzelwe mina phumlala esiyakuphumelela asikho isikhali esenzelwe bese ushiya igama lakhe esiyakuphumelela noma isikhali samabulala noma isikhali sokugula noma isikhali sokuswela noma ngabe isikhali sokungabi namali leso sikhali leso senzelwe wena kodwa ngeke siphumelele noma isikhali sokuvuswa kwabantu ukuthi nje abazohlukumeza umoya wakho nomphefumulo wakho kodwa ngeke uhlulwe ngeke unqotshwe noma ngabe isikhali sokufa isikhali sokugula isikhali nje leso sivusele wena kodwa ngeke sikwahlule ngoba sikho isikhali esenzele wena esiyakuphumelela isitha noma singadonsa the chief demons ukuthi bazolwa nawe akho sikhala yosenza siyophumelela noma engasebenzisa iadvanced technology kangakanani kodwa ngithi mina ekseni akukho sikhala esenzele wena esiyakuphumelela vuka namhlanje uzethemba wazi ukuthi noma yini oyoyilo namhlanje uyoyinqoba ngoba akho sikhali esenzele wena siyophumelela. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.